Čekao sam da me prođe želja za Novim Sadom, ali je ona nekako između muzike Panonskog mornara i epizoda državnog posla postajala sve jača. Odupirao sam se, negodovao, plašeći se da neće biti kao iz moje mašte i bio sam u pravu. Samo što je na javi bilo još bolje. Ne bih bio ovo što jesam, kontrašin, da sam našao nekoga ko poznaje sve ulice i sokake Novog Sada da me sprovede njima. Ne, ja želim na Tenane efekat. Da ga korak po korak upoznajem bez žurbe, da sa svakom novom posetom saznam i vidim nešto novo i zato nas kroz svoj dosadašnji utisak i saznanja o gradu vodi studentkinja glume Nevena Kovačević. Najveći plus definitivno prijatni ljudi. Odnosno, još se nijednom nije desilo da neko nije bio prijatan prema meni kad bih se izgubila u potrazi za nekom destinacijom, za nekim mestom. A minus? Pa ne znam šta je minus. Mislim, svaki dan saznajem nešto novo, nešto što nisam znala do malo pre, ali uvek me iznenađuje. Tako da stvarno za sada ne znam nijedan minus. Novi Sad ostavlja utisak opuštenog umetničkog grada koji se u svom zanosu šepuri svojim parkovima, plažama, multikulturalnošću i barovima u kojima ljudi umeju da uživaju. Iz ugla turiste kao da se nigde ne žuri, da se svuda stiže za tili čas. Za sve se ima vremena i ono kao da sporije prolazi. Jedno od otkrića koje imam za vas da ukoliko nekoliko dana pre posete Novom Sadu okrenete broj Srpskog narodnog pozorišta, najavite se i zakažete obilazak, verovatno možete da uđete u garderobu i vidite silne kostime. Naravno, ukoliko vas tako nešto zanima. Svako od nas ima nešto što mu je asocijacija na srpsku Atinu i što je prvo zavoleo. Akademija dramskih umetnosti je definitivno prva stvar koju sam zavolela. To je u početku za mene bila jedina svetla tačka ovdje. Pa posle akademije zapravo ne postoji ni jedno određeno mesto koje volim, koje smatram svojim i gde se osjećam kao da tu pripadam. Ali negde gde volim da ubijam vreme, pa to bi bile sigurno neke antikvarnice ili šta znam, da, definitivno kafane sa tamburašima i nešto tog tipa. Za mene, antikvarnice su nešto poput vremeplova. Svi ti predmeti koji su odoleli zubu vremena cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i izazivaju divljenje kao olovni vojnik iz crtanog filma koji smo kao deca gledali. Dok skitate Novim Sadom, naići ćete na nekoliko antikvarnica. Ona koju Nevena poznaje nalazi se odmah iza ugla Berbera Bracike i njegovog salona koji datira iz 1951. godine u Jevrejskoj ulici. Godine i po dana. Koliko vam je trebalo da skupite sve ove knjige i ostale predmete? Mnogo vremena, decenije. Obično ljudi ono što im ne treba bacaju. Otkud ste se vi odlučili da skupite? Smatram da je greh baciti bilo šta, pogotovo knjigu ne. Ne skupljam baš sve, ali mahom za sve imam neku vrednost u glavi koju ta ili takva stvar nosi. Da li imate neki predmet koji vam je najdraži ili koji ste... Knjige su mi najdraže uvijek bile. Tako, umetnost, uglavnom monografije umetničke i tako, to su ti najdragoceniji. Koliko su Novosađani zainteresovani? Jako dobro su zainteresovani, novosadska publika je umetnička duša. Da. Čim pomenem 8 tamburaša i pijani sat, znaćete da pričam, ne mislim na kafane i opijanje, nego na Petrovaradinsku tvrđavu. U centru pažnje, tokom održavanja Exit festivala, mene je zainteresovala posebno zbog laguma koji se nalazi ispod tvrđave, a prostiru se kilometrima unaokolo. Nadam se da ću imati prilike da snimim i tu epizodu. Pijani sat je jedan od simbola Novog Sada, datira iz polovine 18. veka. Taj naziv nosi zbog obrnutih kazaljki, mala pokazuje minute, a velika sate. Objašnjenje je jednostavno. Želja je bila da se tačno vreme vidi sa novosadske strane preko Dunava. Da bih tako nešto uspeo, bio bi mi potreban dvogled. Čujmo šta je to Nevenu očaralo u Novom Sadu. Za neko ko je relativno skoro došao u Novi Sad i ko ne zna puno o njemu, definitivno najupečatljivija građevina jeste katedrala.
odnosno crkva imena Marinog, ako se ne varam. Znam da je u 18. veku sagrađena. Praznik je 12. septembra crkve. Znam da je 1700 i neke godine je porušena prvobitna verzija ove crkve, a onda je 1892. godine sagrađena današnja katedrala. Ako odlučite da posjetite Novi Sad, obratite pažnju na bicikliste, jer oni ovdje imaju svoje staze, za razliku od Beograda, je li tako? I koje se poštuju. Koje se poštuju, da, poprilično, a kad se naviknete na bicikliste, ukoliko imate ukusa, svratite u škripu. Zapravo jedva čekam da i ja donesem moj bicikl ovde i da budem biciklista zajedno sa Novosađanima. Ukoliko ste ljubitelj bicikla, možete pronaći i zakazati turističke rute za obilazak grada i uz vodiča, na primjer, pronaći i čuti priče o skrivenim i manje skrivenim muralima. Ako leti posetite Novi Sad i zaželite da se raskladite, spas možete naći na najpoznatijoj novosadskoj plaži Štrand, gde se nalaze i sportski tereni i igrališta za decu. Ukoliko biste da se osamite, mogu samo da vam pomenem 2 plaže koje sam pronašao na mapi, nisam ih posetio. Šordoš, koji vas može fascinirati bajkovitim prizorom zalaska sunca, i Oficirska plaža sa sremske strane Novog Sada. Nevena iz Bajine Bašte i otuda pitanje koja je glavna razlika između njenog rodnog grada i ovog u kom sada studira. Uglavnom je odgovor bio neko nabrajanje. Bajina Bašta ima to, Novi Sad nema. Novi Sad ima ovo, Bajina Bašta nema. Ali onda sam se sjetila moje mame, kad je došla prvi put u Novi Sad, sedi na zadnjem sedištu auta, gleda kroz prozor i kaže: ne, pa ovo isto Bajina Bašta. Tako da, istina ima sličnosti, ali daleko je, nije isto. U suštini, ono što je za mene glavna razlika između Bajine Bašte i Novog Sada jeste u tome što je u Bajinoj Bašti moj dom. Za sve vas koji planirate da otkrivate Novi Sad, da napomenem da ne zaobiđete sinagogu u Jevrejskoj ulici. Sigurno ćete prolaziti kroz Dunavsku, koja je jedna od najstarijih i najprometnijih u gradu, i znajte da je nastala na nasipu između 2 bare, što je nezamislivo danas. Pre nego što se upustite u avanturu, posetite sajt turističke organizacije Novog Sada, gde možete dobiti ideje za obilazak grada. Za noćni izlazak ili predah od šetnje, verujem da ćete lako pronaći ono što vam odgovara. Ne mogu priče i zanimljivosti o Novom Sadu da stanu u jednu epizodu, i ovu shvatite kao početak otkrivanja i upoznavanja sa gradom. Nadam se da smo vam bar za nijansu približili Novi Sad.